خوش تماشاوان چارپر مدیا سرناو مالباتا چارپر مدیا جوه همیان را سلاو و خوین گرم پیشکش و همیان دکم ام هیویدارم کو روشه و پیش روژا و بگشی و خوشی ببوره ای روشه امی روژا و هفته بویرین گرینگ این هفته لسروانا شروعه که بکن از و حوالن قاسم هرکن ام هیویدارن صحبت ما بدله و هیویه و خوش بکه قاسم سلام کی لتماشاوان ما بکه بله بله پیشی سلام کی لو بکم و راجل تماشاوان بکم جبوکو کیفا توره تجمرا شیروهای خوش بکی سلام خوش همی تماشاوان را و تمام کردستانی را تشینم جارک دن به هیویا کو 2025 به سالا کردستانیا انجام باش امجبستینن و روز باش جارک دن گلی تماشاوان برومت و هفته جی روژاف گل گرمه لی روژاف دوباره اوید چه هفته بوری که پرسکره که کرده سر بجارتنا زمان کردی بو او انجام دا لی کارودان نوی و جوینن لجبو زمان کردی جبر که بیشت یکی ثبات منزانن روژا عالی یکیتیا نتوان و کوهاتیا کرن روژا زمان تایکه و دجه میتی کاریه روژا کی گرینگه یا ناو نتویه افش بوما کردان و همی گلن بندس روژا کی گرینگه دوی واردا لباشور او دانو ساندرن کو نابنا پارتیا یکیتی دموکراتیک یکیتی نشوانی کردستان و پارت دموکراتیک کردستان دا دومن دو ایوارجی جوینا کیوان گرم یا پای بلند هبو و روشا عراق بالتوایی مثلا حشد شعبی و داخوازن امریکا و اوه هنه دروشه بید اخوان تش باشدور کردستان دست بکید خوازی پیشی مجارب کرتایی تشتین که هنه از اوه خوازم و کرتایی بحث ناوه مجارب بده بله دور همسر وان شیروه و روشلات جی داروکرن دومن یعنی بداروکرن دومن و دروای روجلات ناویجی لدنیای جی نکی جیان گرمه دانو سندن گرمه پشتی تورم پاتیا سر حکم نابنا وانو حوالبند وان داشی پرسو پرسکره که نو پیدا دبن افجد روشه فا جیهان دایه چخاص باندور ولات مو و تفگرا کردی جی بکه دوی وارد داشی مر کاره چنگ گوتنا بیشه و هفته چوی دانو سندن كل ألمانيا من هي تشيبو لسر أوكا فراسنا جهانه توی واردا گلک بارکش بود دانو سندن سروک هرم کردستانه جگلک سروکن دنیای کو باشتر بون جوانا پرتر دانو سندن وچی بون افشی بارکش بود دبی چرچوه هنه دام روشا امرالی او حیاتا امرالی دانو سندن وانشی لباشور و تشتی کو لباکور دبهورن لسر وانا جام ایرو مجبوری نکشی روه بکنش برکو اویا شبا بیه اویا بیه مثلا کی او يعني تشتی کو تلی اونه کو هر کس لوی داره دوینه يعني بله يعني دوی اساس دوی مرج اجبرکو تماشاوان میز ده ترگو هیوان سروان تشتانه دوی مرج باکور کردستانه و تركيا تشتنود قومي في حكي قومي حكي على الواسبو وهنا كي بعصوام كأجر كمار جباكورة دست كردستان دست بيبكة واجي هاني زمان أب حفتا جراني لسر زمان دايك زمان زكماكي كونفرانسي وان و امبيجن بويرين هات كرن و انجام وان و هي بردواميا رخنه و تارتشما وان هي و کندزانن لتایبت معرف بحث که پارتی اولاد پرز کردستان چند بازار کردستان درکت کولانا و پشتگیری جبو زمان بجارته و جبو دولت جبو زمان پرورده گاه باوج بویراتنی چالاکی کرن دوی نوبره دا دیسا هندزانن خدا پاره و حق انسیاتیف د جوینه مازنی و گرنگ کرن دیار بکر دوانا دا هیجی انجام آن ته رخنه کرن ته شیرو بکرن کو حتی دناو آق پارتی لازی هندزانن مثلا جبر کو
چند وکیلن آک پارتیه یا وکیل کevin yani نو بشداری و جوینه بون گلک کس بشدار بون yani پارتیا ولایت پارێز کوردستان جی تمثیل کات شو بون ویدره براستی وقت مرد د خطا نتوی داله برنه yani çavekî netewî wê ew kê birêne hem şîroveyê baş bûn hem talebê baş hebûn li gorî ku xuda parê û li gorî em bêjin ew reaksiyona Kurdayê li hemberê xuda parê ku ji dema Hizbulayê hatê û vir va vê carê bi rastî tiştê gelek balkêş gotin yani bi tenê taleba wanî gorandina kanûnê bingehîn û xistina wê derê mesela Kurda zimanê perwerde û talebên statûyê vana reaksiyona mezin pêşî ji nav Mehmed Ûçûm heye müşawirê Erdoganê ew ê gelekî tepkîkî tund nîşanda lê baş bû ev ê xwediyê konferansê Hizbullah jî yani Xwedapar jî û beşdarê wê AK Partiyê jî gelek dîsa reaksiyonek li hemberê Mehmed Ûçûm nîşandan ew baş e yani ew divê meriv wîya wek erenî nîşan bide dîsa heq înisyatîfî komela înisyatîfa mafa konferansek li darxistin wan jî gelek tiştê baş hanîne ziman yani divê heftiyê de ev mesele germ bû tabî ez hê ku min behsa wir kiriye sinek behsa li Bakur ji mesela Demê û Ocalan û berên hikûmeta Tirkiye ya jî muxalefeta Tirkiye çi bûyer çêbûn meriv hinek behsa wan jî bike baş be destûra we be yani wek hûn dizanin ew pêvajo navê lê nehatiye dayîn lê belê ew pêvajoya ku Ocalan û Baxçelî dan dest pêkirin berdewam e ji alîkî va yani îşaretên baş hene ku belkî ji aliyê demokrasiyê ji aliyê pêvajoyek nû va ya jî îhtimalek heye ku ev mesela gorandina kanûnê bingehîn hikûmet Erdogan gav bavêje ji aliyê de va hikûmet hem li Başûrê Kurdistanê û hem li Rojavayê Kurdistanê bi awakî bihêz bi çek diçe ser Kurda ve ew jî îşaretê neyîniyê ye dîsa li Bakurê Kurdistanê Tirkiye wek hûn dizanin di vê heftiyê de bi navê HDK binçavkirinekî mezin çêbû hêj heta dibêjin dora 4000 kesê dijî hene wê hêjî mezin bibe HDK wek rêxistinekî girêdayî PKK û em bêjin îlegal dibînin halbuki demek dirêj bû ku ev HDK bi awakî legal dixebitî û heta sernavê HDK'ê bûne parlamenter hene yani çelişkîkî mezin di vî warî de berdewam dike em hêvî dikin ku wê tiştê xerabtir çê nebin dîsa hûn dizanin îro li Enqerê Kongre AK Partiyê heye li ser wê kongrê jî gelek tiştêne axaftin hin dibêjin gorankarîkî mezin wê çêve tabî gorankarî çi ye yani gorankarî eger sîstem ev be yani sîstem serokatî ve o serokatiya sîstemê jî ku li gorî tirka be ne li gorî nav netewî be tedî hesa serokatî li gorî serokatîkî ku em bêjin zanyarî be ji bo Kurdan baş e çünkü pêşî destpêkê eyalet tîne dora ew tên xurt kirin belediye tên xurt kirin perwerde ji aliyê belediya va tên kirin tiştê wan lê mixabin navê Tirkiye serokatiyayê danîne serokatiya Tirkiyeyî ji bo wî em zêde ew nakin erê wê gorankarî çê bibin di şexisa de lê ez dibêjim wê dîsa her tişt girêdayê Erdogan be çünkü ji bo Erdogan li iktidar mayînê mayîn û nemayîn e ji bo wî yani ji bo ku carek din were bijartin û carek din bibe serok komar hem nav partiya xwe de hem ê li hemberê xwe dest bi lêstika dike muxalefetê jî perçe bike nav xwe de jî gorankariya çê bike hinekî jîrtir li gorî wan ew dibêjin westandina metal
يعني كسن كو سركفتينين بن وأردوان توا بقورينا وبيجا كيوي أو بفن حتى احتمالك ما ظن هيك بشتي كونغري حفتيا بيا چند روز بره بشيا مدى حكومتي ورا قوراندن زعفة وزيرا ورا قوراندن أو تينا آخافتن لباكور تركيا السرفي بشي في بيجم سباس نها يا جرينج tabi mesela var زمان كردي زارتن درباس بو لنها كارت كفسر ملي اوي ملي مالباتا و بارتي و رخصتن و آوائيين كردي بكو هر يك مالا خو بك دبستان مالا خود زمان خو خود در كبه اواليه كي لروجا هري گرم نها دروجا بدا مثلا اف دماجو دبيجن يا جي بيواجو دبيجن هر چند به بریا کنگرا AK Parti'ye yani balkeşe döbendi o devjaniyen gelek green tankerne yani kurum ve uçum ne merveki hayalaya yani alikare serok komara drava AK Parti'de şehirmen devi serekeye o aliyedine ev kesin ku ketin civina huda pare mesela mafe hak kul Diyarbakır çebuji pişti civine u pişti uçum yani brasti banaji dişi uçum devjaniyen gellekran anın zamanı o tundu tuji evkırın huda pareji mesela Kemalizmi u mesela CHP u CHP'ji kuşberku لسر انجام ve narazî bûniya xwe ki kirin nîşan dabû û ser wekîlên Hudaparê ku di meclisê daye ramandî yani diwan wara da devjeniyekî gelek mezin çêbû aliyê dinê mermezet ke Numan Kurtuluş beyana wî barkêş bû ji bo min Numan Kurtulmuş aşkara evet beşe ve ucalan emeviyene bankê bike lestirinden o ji bo Türkiye piştî dagirkirina Iraqê perçebûnî mesela etnikî û mesela evana neo lêstikê neo emperyalizmine em çawa vana lazim e ji ortê rakin pirsgirêka Türkiye rojava wî ya herî bingehîn ev e yani Diwan varada aliye devleta Türkiye hayanha devjaniye xwe li hember pirsa Kurd, li hember milletê Kurd, li hember ew qet gohrandinekî taybet nekirine. Ev balkêş e. û aliyê dinê jî yani ev devjaniye nava AK Partiye ku îro hikûmetin û nav AK Parti xwaniya ku nerazîbûniyên gelek mezin li dijî hevdû hene duy wayê da piştevê Kongre û AK Parti berê xwe bide kîja alî tundreviye ya piçekî vekilîtir be ev ya wê bandoreke mezin li ser mesela Kurcî bîne yani ne ku em bêjin ê wan ew çi bikin nemîme giring e aliyê din ev tiştê ku dibêjin Abdullah Öcalan û lehevkirina wan û dewletê û ku çek berdin duy warê da heyeta Dem Partiye îlan kir ku nameyên Abdullah Öcalan gihîştine Ewropa û Başûr û Başûrê Piçûk hemî aliya gihîştiye wana û bersivê wan jî di aliyê evê da hemî jî Erênî dibînin yani her sefer jî Erênî dibînin pirsgirêka ew çi ye eger bi rastî mesela çekberdana PKK be PKK îro giraniya wê tenê li Başûrê Kurdistanê ye û hûn zanin beriya ku van demajoyê ku eşkera bikin serokê wezîrên Iraqê çûbûn Tirkiye piştî wî berpirsyarên hikûmeta Herêma Kurdistanê çûn Tirkiye yani eger li hevatinekî hebe bandorekî herî mezin li Başûrê Kurdistanê dike ji ber ku çekdar li wê derêne dema çekberdin lazım li Iraqê bijî bin gorê şîroveyên Kurd têkirine duy warê da jî ev serdana Dem Partiyê ku çûn jêr jî wana eşkera kir ku Abdullah Öcalan gotiye lazım e hûn herin wê derê bîr û rayê wan bikirin ji min re bînin beriya ku beyana xwe bide yani duy warê da
پرسکریکا چک و چک بردان اوه دروشه ویدا یعنی او گرمایی بله نزانن چیه دبنی دا قاسم تیت او یا نا برز نچیروان برزانی و کم جوینا کوچهود و او که آلمانیا بو باور کم لوی درجه پرسی بون اوی گوتو تشتکوا هیه احتمالا کو شروان PKK پشتی شر دینن هنک جوان لباشور کردستان بجی ببین اوی گوتو اگر کو ام لهف بکن اگر کو قانون ما بن پینکن و قبول بکن الگوری قانون ما ناونتوی ما في كسن كولفر بجي ببن ديارن كو دو جبو وان مافا والغوري وان قانون اخو قبول بكن ام حاضرن اي هري مين غوتو اوكو ام باواكي جلمبري بشغريا و بيواجويتكن يعني هم وي غوت هم بافل طلباني هم يعني الباشور حيانا تشتكي جبو بيواجوي كو نيني بدرنكت لتابي اجي وات فكرم يعني اگر كو PKK فسق به یا KCK بناوی نو براستی جهر کسی زیادتر جهر پرچه زیادتر و پیدا باشور چه و چونکی نه شر گران لوی داره و شغل باکور کردستان گریلان PKK با آواتی امکان وانی کوشر کنتنه نمانه و یعنی او مسئله tabi basa hem mektubat kin hem basa video kasetat kin bi dengê xwe ku ew kiriye lê ne raya giştî dizane ne Kurd dizanin ne Türk dizanin bi tenê nav çend kesa da ye ew jî sertî dibêjin zav nemaye wê helew erzan bibe yani heyanî heftikî ez dibêjim wê ew beyanata apo derkevin kawê çi bêje çi bike wî çaxî tabi ve karê me teva rehettir be yani karê me Kurd û Kurdistaniya ew e ku eger PKK şer rawestîne şer deyne xwe feske wê rêkî miheqeq rêkî li her çarperçê Kurdistanê jî tesîrekî erênî bike ez dibêjim ji bo wê bi wî awayî ve wê baş bibe ez dibêjim ya qasê ku mesela danûsandinê min bi aliyê perçên dinê var çê dibe perçên dinê ji bakur pirtir hêviya bersîva ya ji beyana Abdullah ji me pirtir ew bihêvîne yani aliyê PYD wan va ew dibêjin dema mesela şer û Tirkiye û PKK li hevdû bikin şer rawestînin û ew nermayî çêbe دبی او ایریشی ترکیه لنبره مجی نرم ببین اف عالی پوزیتیفه اجمرا ام هیوین کود لگه که زودتر چه به عالی انکاسی وانجید بیشن وقتی اگر نرمایی که لباکور چه به و کار مل روژاوای باشور حتر ببه عالی روشلات جی دوی اوه دانه و چرچوه دانه که نرمایی که وقتی چه به و پرانی بر حریم و اوه بر ایران بابا و پرسکره که کرد و بیتت نکه و روشه یعنی جب عالی باکور پرتر به اوکن یعنی به هیوی خوانه نه بلکه جمع پرتر تشتکی دزانن او جایی یعنی نزانش بلکه حیانوها تو بیانه کی فرمی یعنی دوی وایدان نخوانه ده بشار وداتر tabi perskireken men Kurdistanê yên dinê jî hene em li ser wanakî şîrovê xwe bidomînin û vê heftê wek te jî got yani xwaneya wê encam çi be piştî Kongraya AK Partiyê ve heyeta dem partiyê here İmralî û beyanên apo çi bin والحاصلي ودركه اورتش مثلا بين داهيه بزرال ببا يعني افدا حياه دوام ناكه او هيفي ياشي نهيفي انكل دردور ديكارنج بزرال من اما هم راح من قنابات شي جبركو ماشي هركاسي تفريات كوار مرض تشكو او مناقشه لازم افيا بسكنه لتشتكي بالكشه دو نویسکاره که برای حوال PKK بو او دکر دیگو هر کس وقت چاوا آیت
قرآن شیروکار لچوونه هر یکی لسر سکنن کو کارچیه چنونه مثلا آپوژی اوه کر یعنی چه بیجه اوه شیروکی لسر بکرنه و چه بیجن واره دینی دا اوه بیزلال کرنه و هر کس قبول بکه شیروکی لگوری خوله دین یعنی دوی چرچوه دا ورخوانه اما بالکشه که اوه اگر تشتکی آلیه اوه داتونه به اوه دانو سندنن سروک هرم کردستانه لمنحه يعني پر بالکش بو قد آلیه تو سروک کی دولت داجی او قصا بگرمایی و بالکشی نهاته کرنه بگمان گوتو بیجن سروک هرم کردستانه برز نشیروان بارزانه به همی آلیه را لسر روشا سوریه و باشور روجافان سوریه بو مثلا کرد بو دوان هفدو دیتنا دا yani te ditin ku serokên pênc welata bi serokê Herêma Kurdistanê re hevdîtin çêkirin di vê civînê de. Yani Almanya'ya, İtalya'ya, Hollanda'ya ve edbem Hollanda serokê NATO'ya, Yektiya Avrupa'ya yani ev de o gelek wezîrên derva ku beşdarê vê civînê çêbûn gelekê wana یکیک جی به سروک هرم کردستان را هفدیتن چیکرن. اوان هفدیتنا باندورا کی گلک مزن و درایا گشتی و ناتوی دا بکه جبرکو ایرو لدنیای براستی روشا سوریه جبرکو باندورا کی گلک مزن روجرات ناویند که و سر پرسا کردجی جی کی بالکش و باندورا هم جبو کرده هم جبو جهان گنگشی کی گلک مزنه و اداره کوهاتیه حکم و چوهره بشر روشی فهره پیکاتین کو سوریه هنه و عالیه وانا چواتا بکره دوی وارده بالکش بو yani ev tiştekî ku beriya niha natiya dîtin evekî kir û yadinê têkiliyên hemî dewletên Ewropa û devletê Dunyayê tev û Rûsa û ew ê jî her yekê dibêje lazim e hikûmeta ku hatiye rûmetê bide PKK'yan ciyê wan vala neyle di îdarê da cî bide wana mafê wan xwedî derkeve lê heya wiha tev ku îdara ku hatiye Şamê dibêje em ê mafê PKK'yan misoger bikin bicî bînin û qîmet û rûmetê bidin hem olan hem PKK'yên ku li Sûriye hene lê tevî wî hewayî niha piştî ku Ehmed Şera xwe serokê Sûriye îlan kir ev serokatiya wê jî ji aliyê pêşî aliyê PYD wan ve nehat qebûl kirin lê bêdawiyê wan jî qebûl kir bi biryarekî navxwayî û enekesê jî dipejirand peşî de hemiya ala Sûriye anû jî li deverên xwe dal qandin lê Ehmed Şera heyetekî ji heft kesa çêkir ji bo ku kongreyekî netewî li Sûriye pêk bîne divê ku van heft kesa hemî endamê wan endamê heteşê ne yani ji aliyekî da tê şîrovekirin ku evana ji bo ku alî rexne û ew ê nebin yekrêziyekî çêbike wî warî lê aliyê dinê da jî metirsiyekî hemî PKK'yan heye û ê Kurdan jî metirsiyekî mezin heye û ciyê nerazîbûniyê ku divê heyetê de tu Kurdekî tune ya ji PKK'yên dinê tune ev aliyekî metirsîdar e ji bo wê û vê naberê ji bo kongrê heteşê gazî gelek kesa kiriye wek şexsa gazî kiriye aliyê Kurdan de ne aliyê enekesê ne aliyê PYD wana gazî turê xistinekî Kurdî nekirine ez bawer dikim aliyê dinê da jî gazî rêxistan nekirbin belkî lê dû warda şîrovekî zelal tune ev jî ciyê metirsiyê û nerazîbûniyê ye do êvarê civînekî ew ê hebû serokê enekesê Birêz Mihemed İsmaîl li ser tora medyayê semînerekî wî hebû ez jî beşdar bûm ewana li ser vê şîroveyekî ew ê dikin yani dibe
gelek Kurdên endamên me endamê nekesî endamê dinya hatine vexwandin ji bo vê kongre destnîşan kirine me ji wan re gotiye ku wextê hûn herin hûn dikarin herin lê lazim e hûn bêjin em ser navê eşîra xwe ya ji kesên xwe ew ê xwe derdora xwe hatine lê warê siyasî û ew ê da maf ê partiyên Kurdan e ne ê me ye em dû war da tiştekî nabêjin gerek hûn dû wê rewşê da beşdar bibin lê heya wiha gazî tu rêxistinekî Kurdan nekirine ev jî cihê ew ê ye balkêş e hûn dizanin dema Bişar Esed wextê li ser hukm bû sala 2011 da ew jî ji bo pirsa Kurd gazî Kurda kiribûn lê gazî partiyên Kurdan nekir gazî hemî serok eşîr û kesên ku xuyayî û ew ê li Kurdistanê gazî wan kirin birin Şamê li Şamê evana wê çaxê jî diyar kirin gotin em eşîra xwe temsîl dikin em derdora xwe malbatê xwe temsîl dikin warê siyasî da partiyên Kurda hene hûn ancak wan ra bipeyvin ew dikarin ew bikin ew ê çaxê Bişar Esed wana hemî ew kir got madem hûn temsîl nakin bizivirin ciyê xwe îptal kirin بله او سیاست داگرکاری دمکی د عینی ستیل دا بردوامه نها اف حشد اف احمد الشراجي عين تشدك دوبارك ما ترسيا كردا قالوا يعني احمد الشراجي ور بك تاني غازي فانا بك تشتكي مهمه دوی مرف بال بکشینه سره کوش دروای پیکاتین سوری يعني عرب و کرد و دورزی و خودی مذهب اندنا اکتورین دروایی هلوی داره براستی ہے اکتیفه دوی مرف بیرنه که اسرائیل امریکا فرانسا آلمانیا تایبت بریتانیا لوی داره tam aktifin yani belki doğru وان کس بحثا وان نه که لحیا بریارا وان نه به تشتغل گور نه به از خوازم بالا تماشاوانا بکشیم سر تشتکی مین دو بو یا پیر بو د اود مدیا دا درکت کو کرد yani Rojava Kurdistan petrol proje merkez hükümeti biryar dane yani eviyat işte ki mühime eğer wan tane hesap kin wan PKK hesap nekin wan şirike ve devlete hesap nekin yani wan xwedî statu hesap nekin çawa hükümeta Ahmed Şara jwedere biryar digirin awaki peyman çetkin kozur petrol kirin eviya işarete ki baş er çıkaz jî جارجارناجی رخنت کرن لروجاوای کردستان işte نظام مظلوم عبده ترکر و دف شرطشتی بردا و وات شدکه و دبه عسکر سوری الگوری من تشتکی واتنه yani ev levhatına vani mesela orduya jî ew wek orduya ki Kurdistanî navê ne orduya Kurdistanê bejî ve yani navê Tûmenekî ya Tûvayekî ya navekî lêdeynin و با آواز نیز تکلایه کسده و احمد شارا مرکز حکومت جبو کود نابین آوان دا شر در نکوه دایم ده تکلایه دانه واقعیانه ایده دو آجی جبو ترکیه شر سروان راوستینه دوی مسئله دا جی دایم تکلیه رانه تنه نب احمد شارا را به امریکا یا بریتانیا یا yani واقعیانه که وسا عرب یا احمد شارا یا جی هوالبنده وی ترچکا جی اقتدارین بن بنا بخوا یعنی شخوا ناوه وانجی او مواقعه لی وسط تشتکی زیده دسته وان داتنه او کوی هانین اقتداره ده 15 روزه دا به شر به پفچون به کشتن از دبیجم ده برنامه وانو یا جی ده نابین وانو الشارا دا بدزی بجی پیمانه که کوی او دربه ولاتکی zafiti yani çoğulcu ko Türkiye cevap bejin yani Kürtçi Durzici o ev PKK'den ki hebben Mesihî yan Türkmen evji ve mafe xop dest bixin deve marif dur da ereni be le tişte her mühim veci bahs kir mesela bahsa brez serok neçirvan berzani kir yani deve em jbir nekin ve dünya jbir nake ko aktör sereke evin Rojava Kurdistan jî aktörün serekene beywan nabe jbowi em heviya me jwan heye ko ew tiştê baş bikin
جبروي از دبجم دوام اراني بن لوي دروين تشتي باش چبدن يعني نها ما ترسيات تركيا كو اف دبجام قاف بافجنا وبجن خوانيه يعني همي كشي ديار دكا كو روجرات نابين دستبكا گوهراندن اكيه گوهراندن کار جغرافی به سیاسی به يعني گوهراندن اكي مزن لروجرات نابين هر کس پیش بینی دکه دوی وارد داجی ایرو کرد لهمه سرانسر جهان دروجه بدانه يعني جبركم مثلا سوريا دستبيكا گوهراندن روجا به روجات نابين به يعني پشت عراق کرد جي دوی روجا بدانه دو پر حقا فیدان جي لأفريقيا چوبو جوينه كي دبجن جا بيست دوی جوينه دا يعني اوجي دست بكر دبي تشتكو بيارن كل سوريا دچن بر باشي وادچن بر باوي وادچن یادنه اف مثلا پیاده وانا کو 19 ماه جوینا که کرن و تکلیه نابنا خو و شو پیشکش کرن چند ماده و تکلیه نابنا خو شامه و مکتوبه عبد اوجلان جی گشتی وانا پشوی وانا پیکاتن خوانه لواتنه که بنیدا تشتن هنه اوه هفته پیشیامه و زلالتر بن و کرد دبی روشا نها یا بالکش دا بیکو ما فکی بدست بخن تشتکی دنی نکارن قبول بکن و نکنجی دنیا جی قبول ناک يعني ورخوانه يعني دوی واردا تكبران تشتكي ناف كردادا اجتم ناخشكرين مترسياكو او جالان تسيرا كاغالك مازن بكو كرد تشتك دست نخن از بخوا ندوي ديتني دا از بخوا دبجم دوي بيواجو دا تايبت لباشور كردستان روجاوا كردستان تسيرا سروك برزاني ده قاتا جيج او جالان زيده ترت چاره سركرنا پرسا هر دو آليا داش جبوی دوی معرف چه گشبینی به کوه تشته باش چه ببین رولا او جالانجی لوان داره اوه یعنی گاوا کو پککتنه و انسان راحت ببین فکر خوش راحت تر بیجن و گاوا گریلا پکک يعني نه تنه اکتن گریلا يعني هم تبی را سال نوتی 10,000 دستپیکا 10,000 حیات 1015 جی الباکوری کردستان وکا کو خلق جبككيت ترسيها وقاش دولتها ترك نت ترسيها نها حساب كيكو او تسيرا وانا مينا وهناك انسان او انت دي تيغوتن كو بككنا بيا كرتنبون وان كاربون زام تشكرا تشتكواتنا يعني اگر كو بكك خفت كشرق قدا والهر شر پرچه كردستان جريه جبو ازاديا كردستان ري خوشتر ببن گشتر ببن او يعني دوی مروج بیر نککو رولا برزانیا تنه نل باشور کردستان شو دوان هفدیتنا دا وجی باز کرد هفدیتنا دا واقعا یعنی تواجی پیشگیری خوش با باشور کردستان جی به هر آوای اشکره کنه یعنی مادی مانوی به هر آوای عسکری به هر آوای پیشگیری خو اعلان کردن با ککنه چیروان برزانی اوجی دیار لو داره دسته وان خورد به و نفتا خو کرد بفروشن جارک دن و ریو بو جبو تکلیه وانی نابخه و باز کرشخه تکلیه نابخه یکی تیو پارتیج گلک باشن دو جوینه کی وان چه بو گلک یعنی صدا نوت لهب کرنک هم نتنه مثلا دامزان را حکومت داد گلک اشتاد لهب کرنک و البغدای دی به رابن و یک دنگ بن یعنی و بدنگ کردستانی تف بگرن ویجاره نه دنگ پارتی دیتی اوجی اشارتین باشن از بیجم فرمو نها گرکم اوج مرا پاشکون نکه نه حکومت ترکیه و نه پکک در دورا پکک و نجی عبدالله اوجالان یعنی نخواستن عبدالله اوجالان و ها بگوتنه که بیجه و بیش کاندن جبرویه که ترکیه جی و عبدالله اوجالان جی لگور روشا کوهایی چابد کاره پیک وره بیان جی از باورد کم دوی چرچوه دابه اجباوه نه دنیا مساعده که ما فکر کرد باشور روجافا بمپیکرن و باور دکم ترکیه جی حیاجیه کی مجبور به ویا قبول بکش برکن رای که دنل پیشیوان شدنه و آلیه دنه یعنی برز سروک کردستان
مسعود بارزانی گوتنا وی ناف نتوی داجی ناف اوی داجی گله گرینگه یعنی دماجوه کش بو مثلا باشور روجاوا کو وی دست بکر و اف مثلا باکور داجی دناف مسئله دای یعنی گرینگه به کماف در باس نابه لی آلیه هم در به مسئله اویجیه لی امریکا yani اداره تورم پشت دستونی که ایران در طور شکاندن به زوره او دکه یعنی هر روز بر پرسیاره که خود شینا عراق جبو پشت حشد شعبی بشکینه حشد شعبی دورا نه گروه وان حشد نه گروه وان هنکو راستراست به ایران واقعه داینه و حکمت عراق جکو داری ناکن دبی وارده بسر خود تفدیگرن ایریشی هم جیه حرم کردستان و بنگای امریکا و دما شردا ایریشی اسرائیل جی کرم بتونده دخوازه وانا لازمه چک بکرنه و شورت رابن آلیه دنه تکلیه عراق و ایران پرسکریه که مزنه نابراوانده لازمه واری آبوری و اوه داجی پیشیاوان بده گرتنه لدوی والده حكمة عراق دا قال لك دجبري وأبك يا نبا خدا خوب متسيكي مزن هيا جبركو كسن آلين شيعة قال لك وانا بإيراني واقر داينا قال لك وان جهنا دجي إيراني عرب أون يعني مليارتي عرب دوي والده جي آلي حكمة دا قنقشيد نبا خدا هيا ودوي والده واره حرم کردستان داشتی پروبلمن هنه هرچند سروک وزیر و حکمت کوهی دواره بودجه کردستان دا دواره مثلا پترول دا هنکی لحف کرن هاتن کرن دادگاه محکمه بلند دادگاه بلند آب بنگاهین آب فدرال بریارن هنکی باش دستندن لی پراتیک دا عسكرين عراقي إيريشن جندي كردادكن جنديا دقرن دافجن حبسه بوليسو ياجا عسكرين كو بيشيا بيتشتي بكرنجي وان بخوشي جكار دافجن افجي ما تسيا كي بروبلما كي نافا كردو بغداي آلي دن داجي نرازي بونيا كايا افجي بروبلما كي بنگهين لباشور كردستان هيا هرچند ايرو روش باشور کردستان دوار نافنفتاوی اوی دا گرینگ به لبغداجی و ملیتی عرب جی ده هر واری دا ایریشه کردستان دکن افجی بالکشه وقت جی حالین زمان گرینگ بو یکیتی و پارتی دوان وارا دا لنرین خو وار سیاسی و اوی دا کرن یک الوستن یک دنگن اف گرینگش با برخوادانا کل دجه ملیتچین عربا کاربن خورا بگرن و همچنین مسئله نویده جی مسئله باکور و اوی واجی گریدای لینرینه کیوانی هفبشای یعنی به هفدورایی هیا دوان ورادا اگر تشتکی پیشکش بکی سر مسئله باشور امی هنکی جی بحثا اوی بکن روشلات کردستانی بکن از خوازم دبردا تنه بال بکشینم سر و بویرن روشلات ناوین کو دیاره بریاره خاطیه داین ریخستنین چکدار تروریست یانجی ایکو بهنا کاد بین تروریست نگند بین تروریست بریات خاطیه داین کو اف ریخستن بقدر مثلا جه حزب الله و جه او که چه فلسطینیا ناوان چه هات دست پیکرن پککجی از دبیجم تذکرنای پرچکی جوه داره دورا حستا شعبی ارتشقاس او خواهوک گریدای دولت ادبینن جی فرمیت ادا لته او که به مرکز حکومت راناکن کنگی حساب وانشواته واتکن یعنی و امریکا و اسرائیل تایبت دروزلاتا ناوین دا هیجن تروریست تمامی و بقدین از دوی باوریه دامه و هدی جی وروات چه ایدن آجی رول باشور کردستان و ریوبرین باشور کردستان هندوزانن یعنی براستی دوی تماشاوان جی بزامن رول کیوانی گرنگ هیه
او رول وانجی ام هیویدارن و هر ارینی بن لهر چار پرچار جی و باواکی تسیر آوان ارینی چه ببه او مثلا پککی لوی درجی او جی هدی اگر کو قبل هفاتن چه و جور بکره و جبو کردستان چونکی تقریبا زیده 500 گوندن کردستان نها جالیه پککی و هاتیه قدخه کرن کو گوندین کان هر گونده خود چانده خود و جیانا خود گونده خود کن او جی و جبو کردستان او هری مهمی جی او کو تقریبا تقولن چند يعني سردستي سي او كي تركال ودره هنا مقر تركاي عسكري لور هنا بهنجتا بككل ودره هنا اگر تشتكي واف و اوجي وگرن اوجي جبو كردستاني تشتكي ارينيه جبركو در دور بكك وان وك هوالبند پدكه ددن نشاندن پروپاگاندا كي رشا اون زانن دبجون اساس لور عسكري تركا و پیشمرگی پدکی به هفرانه و لهم برای نظام چنه افجی اگر تشتکی وابه او عسکر ترکاجی جور بکشن و کجی جور والا ببه و جبو باشور کردستان هم آواکی عباری هم آواکی سیاسی هم آواکی جواکی و تشتی ارینی بخرابینه جبو درجه کارمان تشتا بیجن سپاس هم ایدارن دفجانی پشکی کیم ببه پشتی بان دماشویا نو بان هب دیدن داویه وقتی ما تنگ دبه ام لآلی روجالات کردستان روجالات او هیا یعنی سرانسر ایران خوانشاندان دجبری حکمته نرازی بونه یعنی دنیا و هفته که دامنه ده جیا 12 جیا بازارن جور بجور و پرانی هوراسان و برشتر جی خوانشاندان تنکرنه لهمبر گلک بویرو و تفکرن حکومت نرازی بونی نشاندن افجی بالکش لی ایران هر کدچه مخالفت اشکرایی فکریتر و زلالتر و خوانشاندن اندکه افجی ضعیفتی اپچکی رژیم نشانده لی آلیدن رژیم هفته چوی تنه ده هب انسان دالخاندن yani dalkandına da ve fabrikasyon qet nasakine yani en xunretiyaxu hovitiyaxu de domine danu sandinen ku divan wara da xone nava pekaten İraneva danu sandine ki germ heye tekliyen başana lemberi rejima nuya İran'e yani vekidine ve hurgiliyen gelekmezin agadari tune jberku İran ne ciye ki ku همی بویر و کریار و رایا گشتی را بین بکنه پچکی کم آگاداری های سروی داره بله وای راسته تشتی مهم اوه که بریار امریکا و اسرائیلیا هدی اگر سوریه و عراق پچکی الگوری خواه دیزاین بکن دور هاتیه و دمکی کرد طایبت دزگاه وانی که چنه سلاح کیمیایی آفرین چیت کن وان دزگاه بمباردمان کن اشارته یعنی اگر که سوریه پچکی الگوری خود دیزاین بکن اسرائیل و امریکا و دور وره ایران افجیش با کردستانیا دوی کردستانی لوی داره آماده بن حاضر بن که هر گاو که مانی لسر هفن یک گرتی بن یک ریز بن از باورد کم دوی بهارا بیدا و لروجلات کردستان جی تشتم باش هدیش خورا جبو بدست بخن و قومن بخینی وی هیکو ماتنه داویا و او که من اکسی باسا مثلا ترامپ و اوکراین و روسیا و افگرچی وقت مزیده نما لأوجی مجارکی مهمه يعني ترامپ هم دناف امریکا دا تنه دناف مهکی 35 روزه دا بیشن 40 حب قرارنامه در خستیه که گلک گرنگن تاریخ امریکا کریه و داویه هری داوی او که خود گوراندن سروک فرماندار genel kurmaya خواه o به روسیا را تکلیه وان خوشت به هدی جی او زلنسکی که ناو سقمتی کی مازن او جی هویا خو چکیب اروپایا و گرید ده ابي تركيا جي تشتكو جي هيفيت كر او جي مقابن باش بو تشتك دسته وان نكتن روج بروج على هي ترامب تايدي اخفن
جبركو هيفيه وان مازن بون تاوي زيادتر ل روجاواي كردستاني دقوتن ويورن أمريكا جوري هارا ونظام كرد وديسا مجبوري مبمينن أم لفي هرمينة أم بهفرانة 1000 سال دجين أو كيوانجي بيك نها أوروبا و أما ترامجي نها هدي نابرا وان نباش بس چونكي آلي عبوريه و لوانجي جوان راجي بروبلما درتخه فا بكر وهارا أم بيجن يا بخير يعني نها يكشي لأوروبا سالا چونه و ابو يعني چند سال داویه جبر بلکی پربونیا ملتجیا و باندورن آبوری و روشان نابنتوی هر کو هلبجارتن چه دبن آلیان راست بهتر ملیتچی بهتر تن سر حکم و ایرو هلبجارتن آلمانیا هشی مر هیچ که دیساجی و راست خورت ببن جبر سرانسر اوروبا وهاي يعني هر كنت شيء راس خورتبن افيا باندورا خو د پوليتيكا نافخوي پوليتيكا دربا و چوابكه طبيعي بجي جي بالكشيه و ترمب وك بابلوس كي هات سر حكم نابنا خو قالك دبرا هم خراكر هم جي نابنا خو هنا كاجي خوشتك اوروبا دبي وارده قالك نرحته هم دنا وار نافا ناتو دا نرحته نها گوتو بیش هنه کو بخوازن لشکریه که خو آوا بکن دوار داشت تنگاسین گلک مزن هنه جبر کو یکیتیا اروپا دوار سیاسی و لنرینین خوی در ودا نه یک ریزه yani یک دنگیه کی تونه هیزه کی تونه باندور لستوایی اروپا بکن دوار داشت پرسکریکن گلک مزن هنه و مثلا اوکراینای نابنا وانو امریکا براستی هنین همبری هبودو جبر کو ايش الاماوي اوروبيا كشان امريكا زور دا اوروبيا خزن نافا مساله نا امريكا مساله دغره وجبو سروك اوكرانيا جي تو كوريكو غوتنا وقت تيروريست بنافدكا ويناخا جي مروا يعني وقت تيروريست بنافدكا دبت هيزا كي ويتنا ولازم او جو اورتي رابع يعني لا دبي هما زوترين روزك هالبجارتن تشبه بو كبه علي دنه فين الحالتين ها سروك وزير بريطانيا يعني انجلترا ووزير الدفاع فرنسا يعني ممكن سردانا امريكا بكن في هفته قلتو بيجن نابنا اوروبا وامريكا باندور هم دوار آبوری دا وار سیاسی وار لشکری دا باندور کنو چیدکه و خانه ترامپ نابنا خو روسیا بکر برخو پروبلم خوین آبوری و سیاسی به چینه را کار به برای کی چاره سر بکه یا جی تکه به دشبریه کی مزن وان روزا پیشی هفتن پیشی ما و دم پیشی ما دوام ورا ده هنه کی زلالی و چبه و هالبجارتنه آلمانیا دا گلک yani Kürtçi, nunların Kürtçi yani dınava partiyen cüda da tevyak jwana Saroke partiye ki lista peşi da avdike partiye ki küçük yani evci vak haberek ya eğer gotneten daviyetun ebin ولا إعلان كامه هي روزا يكي عداري بيرانينا سروك برزاني هي المردين بيوكي آمادت که برا بیرا هوارا دابه جبو بیرانینا رزدار سروکن امیر ملا مصطفى برزانی حتی ممکن به لگوری شانو و لگوری اوکاوان بشداری و جوینه ببین و باش و هوالا راجی و تماشوان راجی و چارپل مده راجی سپاسیا خود شینم و جارک دن به هویا کو 2025 به سالا کردستانیا رزو سلاوه خودشینم روژه و خوش گلی تماشاوانن برومت حیا هفته کی دی ببینن بخیر و خوشی ام هیدارن هفته پیشیامه ام روژه و گرمتر بین پیشیامه به کیف خوشی و نخوشی روژه و نبدسته مایه لگور روشا روژه و بویارن خوش بن ام به کیف خوشی دلی وجه خوش بکن لپروژارا جانا روژه نرگوره دلی مرد باشی ام هیوینه صحبت همه اساس اکبران اگر
اگر پرس هبن ام دکارن برچیف جی بدن ویجیش بیر نکر تماشاوان برا نخیده خانه توی واردات تشتكي اويتنا بخير وخوشي بمنن قال تماشاوان برومت خوش باش